Ene ianda mulatini wa Kiw'U wa Yumbu Compassion International ula wendeesye waki wa ndovoi Kathini Kitui cha itheo ni watambuka kisioni kiu kuthuima mulati usu mainena na andiki mauvo ene ianda su matongoiwe ni John Bosco nimakuly'a Silikali ya kaunti ya Kitui kutetheesya kunyaiikya Kiw'U cha mulati usu Vakuvi na Enenthi nikenda kumaolela muendo muasa ula methiitwe maitambuka ila meumanza Kiw'U balama wetakana mulati usu no utethia vanene Enenthi kisioni cha Yumbu na vamwe na kumasiania na mauma Kiw'U. Ripoti yake Onesmus. Mainena na andiki mamovo ene ianda mulati ni itina kuthima mulati ni maweta kwendewe ni uyola utwaiswe ni contract mthini wa mulati vala maweta kanane mena wikwati no kuvikiana kutethia Enenthi maisio oinge ni mwangala kukuly'a Silikali ya kaunti ya Kitui dikilele katina kutetheesya kukusya kivuki kwi Enenthi kumathengese Vakuvi na monoka no kumaolela muendo muasa sola manethiitwe maitambuka maimanza Kiw'U. Juu ya kwamba hii mradi itasaidia kupata fedha ambazo zitasaidia watoto ambao pia ni maskini katika hii community ya Yumbu. Bado tunahitaji hii mradi kuwa extended kwa sababu bado kuna watu wanatembea muda mrefu kuja kupata maji hapa, na tunatarajia kwamba tuta extend tapping points ili tuweze kupunguza zile distances. So kwa sasa tumeweza kutatua shida ya quality ya maji, kwa sababu kitambo walikuwa wanachimba maji, wanatoa maji chafu chini ya mchanga, na pia time ilikuwa inachukua muda mrefu kabla wapate maji, kwa mfano mtungi ile ya 20 liters. Lakini tunajua pia partnership na serikali itakuwa muhimu in terms of support ya training, but also even financial when there is need, ili hii mradi iendelee kusaidia community vile tunatarajia. Onewe yovana mo Enenthi ni makula kutumia kivu cha mulati unesa na muna kwikonya maundu manema vala ingi mathuthu kwiyumilya kwa wingi kukwata mavundi sima undu matonya kwikalanya na mulati wapamona kwikala na mawithiuluko mailu. Ivindela twitha tuisovya projects ni twenda kwete maundu makuonania ona wemi nundu ni twisikuya misi ila andu mamina kuta Kiw'U ni betha Kiw'U kila kitiala cha kumaikoni kana kutume matumine langi Kiw'U kikatumiwa nesa ila tuita recycling na kisobi ila sietwa kitchen gardens nundu nayo ni kubika vandu ba manenga madini ala mendeka na amini nundu wa nutrition nikenda wisethia maundu mau uima wa mwi ni waendelea kuongeleka. That is improving the nutrition levels nikenda to fight against malnutrition. Namo Enenthi makisioni kita Kathini ni mona nyotanu maitungia movia ene ianda mulatini wa Compassion nundu wa kumaita Kiw'U Vakuvi na mona kumatangia na miendo miasela manenda maimanza Kiw'U maiweta kisomo kisioni kita kinatamba kita mono kavindani kala amanyiwa manethiitwe maimanza Kiw'U na imena wikwati kana kisoma ni kuvikiana kukileti na kukwata Kiw'U Vakuvi na mom. Tunakomana na mathina masiana kuka skulu kimwicho kasiensele ingeselea kuka skulu masaa ingesialika kilasini ni kukoma ni kuombosa ketumene kwesa kwithia siana isu sialika musi mundu wasi kutinda mathukumire moya maingi meke gathukani kithia musi usu nukwenda atethwe nikana na yu ekatumosini na kithia akatuma saa ilite kethi kwetela Kiw'U tungi twikoma twitosele tu mathithia muno Enenthi mathenge moke ila tukwitana bandu basuma ile siukite nikana tukatuma bundesi undu matona kusuvia miradi yo undu matona kungamia na ethabe ompesa ila sietha yuma bo mathosya Kiw'U undu matona kuisuvia nikana ikavika bandu pa kwika maintenance kana kusovya sindu ila sianangika ona bangi baune twitho tuinene amaundu mautheu nikenda wisethia ona Kiw'U kila makuwe kuma ba matu amisiko mainasio kaingi kukithokwania kikaget contaminated. Ndilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma Kitui cha itheo wa kaunti ya Kitui. Onesmus.